Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namaru MDC ke UDP na soyong Nongspung constituency uba sensyar lingdo thaba. But MDC na nongpo constituency ke kongruna Kemdet ki khlamla banwan hakikenta kali jingkali ke bakilabo kala shulong le no eno. Kini ke jingkali ki ba uba sensyar lingdo ulabo kilong la donne em ke jing ai license khayi ba thamai nadu ulber arhajar arpusan hadu menta hak juga por ulapan ki kirteng jong kini ki bapan license khayi. Karkum ke juba palapin i hadorbar u executive member uba Winston Tony Lingdo ulapin tip bakidon hanyotali ki beradab ai license ha ulber arhajar arpusan hendai kani ka license kan kut tang hapo life huai tarik ulber arhajar arpusan. Kadba ka kong runa khamdet kalabu jingkali ya kadukam penrung kirteng ki jaka hapo ka KHADC. Hendai kini ki jingkali la sab eno banjubab hayang dorbar namar ki babu jingkali ki khlamwan poi hayang dorbar. Hakani ke kenta kali jingkali u chief executive member uba Shimborlang Rinja bat uba Saiborlang Warba uba dew executive member kila yo banjubab tang ke jingkali u MDC ke HSPDP na motion road uba Australia Rashir. Kumjuru ki artali ki motion balawanra ada uba Sinsharlang Lingdo thaba uba dew MDC ke soyong Nongspung constituency kila longsep eno namar u khlempoi hadu bandakun ke dorbar kadba ke wei ke motion jong kong rona khamdet ke MDC na nongpo constituency kala sep eno namar ke 1 poi hadorbar KHADC menta ke sengi hadian beradab yan ke motion jongka. Kepada item number 1 ke question number nyo ya kaba lara dai ba S Rashir dengan sumhaban khat ye in charge ba in ai ke jubab. Barok, sebenarnya benar beram, hak beri jingkali jong MDC benar beram dapat mau sendot, hatu ke council kedan yang betul kita dapat lang umsing kalau emsa. Songkenar, madun beram, belai ngawara ya kini kejingkali nama hanti kedai tangkit nursery but ka plantation ka ba rig bat kamdiru ka sentar ban krong halor kata ngakwa ban syai no namar kalong le ai umdei tang ya ka isi baru ka we council ki private member ba ki krong hang tu te bunsin ngala syai ong ya ki officer kim singap te ngahapan penpau ya kani te kumba u yam chap si yam badon beram wong ba nosa te ngatrai nakani kayin ya kani ka jaka dei ban don kano ko order ba yau kinong tai hang tu le si don ki kasyal kalong mislead na verbally by any person from the staff kata gambat kawalong lerang bah bat ki kren bat ki komplain hanga ten nangaliang jonga nam ja kren bun ya kani ba ka isi ke demen take off immediately khanang ba nilai ke jin ya buro kani kadi kesuro kabawan wan uchip nustahu kawan nagaru hil ya lang bang ne po lang sik nang tagade ka jaka kawalong hapdeng konferensi jong baro kibriu kitip petang kata Mr. Salman ngasuh ba kepat ba nang di sekmat umde ban mi su ke donation ayu kata li sing apa kan ke donation ka bala gunap saplat council ne kumno ne kata ka we Sumhaban keli ke jingkali ke ba pikwa ban keli. kata hoi Kani ke de question lan. hoi ngakli kata tang ba ngaladep keli ni ba kalong kumta tenakani ka yeng la ne ka isi Devin take off ya kani immediately tang tam sta Sebenarnya benar beram, Sultanat Cibon, ya kajing yatho, kajing keli, kajing yatho, nak liang MDC jong mau sendot. Hadin banglayo ya kajing keli. Namar ba, hoi, mending ada yang beripet ke forest, sampai sempal ala ban poilut cebol ke plantation, tang kumbalai ban citeng. Ngalai yo ban syong poi ketuk ni. Hari ya kani plantation mam cemala ban poi, apa yo ban poi.
Maksudnya jingkeli ngelakot ning kong iki officer. Hato ka don ne em kum kata ka giet. Nagal yang ke reply baka file ka bener hanga ni kolong ba. Hak tu ka jaga. Ka don tang ko forest staff quarter. Kata di ka baka kat kum ka juba. Ni la ka yang jo pi thu baka don kum kata ka jingkrong. Namar ba kadai tang ka quarter. Ngi so thu ba. Ngam tip kata ka jingkrong kadai ka ba krong nado menchua. Ni kadang mi mentah. Hendak nak kalian kerja kalau bang, ya kan dengan cium serius action dengan bangan sa, kot yang officer ban pensyai bahak, atau ke don sisa ni kum katakat kum ke jingong jong MDC, badai pet nasi ada pada mau syuruk konsensi katakat bangan assuring house. Te kalau saya, Mr. Chairman, bahkan ini kejing kerong, kasedang nadu operil up to date, hadu gini kisni. Te tangkata boleh cubun lah pensyai itu. Nomor terkadau, kamu orang yang mana? Ngam sim tip. Nomor bakat kum kalis kam sim don. Ngadantang kanika forest staff quarter kamu orang yang kam deka giat. Dek jai pila penpau kata dengan sakot orang yang mana? Dengan sashimi ka benta ka bariman. Yo ka jing syai ka puran nak kalian ki officer concern. Dengan kot ya ia in charge bayin ayah kejubah. Syukur Wadon Buram. Habidai berkani ke cingkeli kepala wanra da MDC Wadon Buram na po motion road hakaba lakali hakabidai ber total amount jongki share received from the state government ka cubab kalong ba ka total amount of share received from the state government kalong life ndai keluar Sunluck Life Fly aja. Syong kedua Badon Buram, nawara yakni kejing keli, kedon kejing mut, ba ilayo bon kisya na kaserkar. Dia lor kani ba la kumno ni haban stick kum ki collection ki get ki balong illegal deban penduno kenang ba inyarap ya ki beriu ha ka khai pateng namar kane kapor ka banta kalong hiran ba ke ya kabadai kata te nga ong ba yidir dewak ban bu kito ki check point ka badan kam te nakalyang jonga ngam da bon tang kata ka jingkeli ka jonga kublai shimen Sutunat ya kai ke ba nakalyang chong IM Wadon Buram chungi ibalong ru bala rangba bal experience ba ka bidai bat kajinglong ko chungi kum udkhot chong gani ka yeng Wadon Buram ban ngasngo bonong ba kinu ki ba ya dai bat ka jinglum hi ka ba ka council kan le leng ba ka isi kan long hi po kat kum kilenti ki ba ka an ka sya wat mangi na kalyang isi ru wanong ya kita ki bolong illegal nasno ya kai ka ba inam la hi bang ya lei Syukur berapa apa dia kerja keli jom sesi bola keli dari MDC dapat motion constituency. Ya ka total amount ka share ka bangi apa yang nak hima ilaka. Kalau kumne josnam arjar arpulai arpusau kalau kat welak arpusau ajar lais pakat san. Kat bausnam arjar arpusau arpusan kalau lailak sop pendai ajar sispa sopinyo tengah. Syong kedua Wadon Buram ngabo kene kejing keli hang ne te hato kene ka share jong ka hima lan ne leka fi shim ha ka 1 share ne fi shim ha ka 10% kwa wan tip na kum ta kene ki ileka ki badon hari kasi jong kat kum kajing ko acing tim na kalyangi MDC Wadon Buram ya kane ka share ka bangila kedo mendan kadai ka bangi shim na ka 1 each share joki Syongkonor Wadon Buram na kalyang ka jongaru subendra pahlor ka pede bat kane ka jingkeli ti ngaku abangan keli ya isi yang Wadon Buram ba na kalyang ka jong i
MDC babu ya kani ke jengkeli ya ka 10%. Di piong ba naka 10% pimyo. Pio tang naka 1/8 share. Di ngako abantip balay ba naka 10% ka bapidey banyo naka market share balay ba bamyo. Nakaliang ka coverage pun MDC na po. Nashikan niya ba ko abanyo chipensyay. Hang ni nga simla ong ba bang simla yo naka 10%. Kajuba ang ni kolong pa kani ka bang ay kolong naka 1/8 share. Hindi ka tu ka 10% ka jong ka market share ka bangin sa kadaw pa kat kum ka market share pa. Kani de ka 1/8 nakawin na kuya na pra na jong ka ilaka hima anda ya ka 10% pa kani ka market share ka bangin sa lade ban kadaw ni kadaw pa ka jingkeli lada ka don na ka market. Kadai juba suna. Sokono badon brom masukwa ban tip na CM ki kini ki hima kiba seal kanika share Syukur ha ka badai ba ka jingkeli kalau rapat na kaliang LO ibadi nomi khmat jong so ra konsensi ngan shimbe kene ka benta ka bangan chupen paulang ha ka yi akan khamshan kolong ba nagini ki hima ki ilaka ke baju seal ya ka share ki baju seal regular ha ki dan santeli ngan kedau syai ki teli ki ba seal irregular ke baju teng ki seal teng kim seal ki dan ko ba art ndru teli ki bam ju seal pan ki dan ko ba artway teli kita de ki ba yu ka ba nga shu ai lom som ke ka ba kat kum ki jing ko sokono nga sukut pat ya CM dalalong ban su ada ka statement ko ka house ya ki kerteng jo ki hima baro kumbo ki mention mata Nakaliang ka jonga nga syukwa abangan keli ya CM ba kitu ki bam seo kay kasi jampat ka ba nakaliang ka jong penship. Koblesi pun kong ye kejing berap jong pi kini kejing keli kablong kejing keli ka badon kamba ka ba shen nang mana kini ki benai ru ngala yok ban yong ba ki officer ban wat banyak halor kini ka ki jing siu na kaliang ki hima te ko mga penpau mana ke don ki hima ki ba onda ngilai onda ki wani shi office na mata kinu nang ki kam layok ban slok ki ba kren don ki hima ki ba ong bagi siu don ki hima ki ba kia suthu bakla hak badai bat ka 10% kum kata ka dan jo ka market share dan rupat ki ba ong ba ngim dan jingmi ROM dan kum kita ki jai te dari mata ka daw nga hakawin na ka file ka bangayok man pule ngam dakan mau ba thek ndai nga so ba haki snem ke balik la dan ka meeting ka bla khat ye kini ki hima halor ban ya tai na ka benta kani ka mat tinga so ba ka sinjam hi ka bangan session ni ka long ba ni happy ban khat yang ni ki ma ban pin su tho ni ko nga ban pin su tho ye ki ka ai ka 1/8 share ba ka ai ka 10% na tangi ni tai ro shu ka ai ki jaj ka ba balik ka jumla ban siu ka ai ki jing ka bi kendo na kita ki step de sing la ban shipa ka sinjam ka ai ka bangla ban le kushul